Musese ni kwa chekio cha kuchende kukia kana kio cha kuchende kwa gicha kwa ila na cha kuendesia na indi ni toli kandi ni wa ukaba wa kunikili wa madhango wa andi ni wa kilungu cha amuka mutongo TV ni kwa dango ya standard ile kwa ze shameless CSS kana na minister Matena Ibo na what's killing Kenyans kana ni chao kiende kuwa Kenya izune dango ni ya the Daily Nation dango ya the shameless CSS kana ngewesi ya shameless minister idhangu ni the standard na ende niongwambia na yongwa leseni chao kiende pe mweo kana pe kendoketa wa Integrity Act kana undu minister kana thoko mimasilikali mali ete kwekua nolilikana bo itina Musumbe Dr. William Ruto atambete kusakuwa na amina kusakuwa aina ni amundu minister kwekonia na siasa muno ayaseka na minister mali ete kwekonia na siasa ne kwethwa ni athoko mimasilikali na mali ete kuthukuma mwene nthi mekendoketa wa non-partisan kana mate kwekea ngaliko mwe na ende bya minister alama sakuetwe and then wa broad-based government kana serikali no ya umwe ile ikiwe wewe na Musumbe Dr. William Ruto na murutia former prime minister Raila Odinga prime minister wa treasury kana wakina ndo eta wa John Mbadi be minister wa mining eta wa Ali Hassan Joho kuma county ya Mombasa peo pio wandai wala wa mondoma energy kana mondoma mwaki na ende pe minister unge wa ngaliko ya UDA wala wa muyumbe wa mbere no eta wa Geoffrey Ruku na minister nimethito mayeko nia muno na maundu ma siasa tombe na John Mbadi no nomba netie elders kana atumia makuma ngaliko sia Nyanza ngaliko sia meta luo elders kana makuma mbaye ya ajaluo na momba nesie ndeni wa boardroom kana obisi wake wa minister wa maundu ma mwaki na ende kuni kutoa isia maundu ma uteti ndeni wa obisi wake olana obisi wa serikali na niwethe ina na maundu meke bathukanio yulo wa serikali ya Kenya kwanza aya olongi ni Ali Hassan Joho na Opio Wandai nimethitwe maithimu manone sia chama cha ODM ngalikwele tongo wene Oburu Oginga na chumani kana thini wa weekendi Ali Hassan Joho mekuya ngaliko sia Nyanza nononie ayokela akasi chama cho ketongo wene Oburu Oginga aina maundu masio yulwa Musumbe Dr. William Ruto na serikali ya broad-based kwa une mandesie na kuna maundu maoreti wanakotwika mne minister ndeni wa serikali na inde ulongi ni Geoffrey Ruku usiwa asakuetwe kana engaliko ya zamani cha UDA na kene wethitwe aitwese maundu maoreti bala wethitwe aileana na ama ODM halama yethitwe mayase kana nimekwenda chama cha Kithure Kindiki professor olani munini wa Musumbe na ende ne wethitwe aimotetea professor Kithure Kindiki nikanda wesethia mwana wake thini wa serikali ya Kenya kwanza ta munini wa Musumbe ne wende yao na kwati wa OU na itina usakwani wa mwakani wa ngilili miongweli na muonza Trisonga namba idhangoni ya keli extra school fees burden awaits parents after midterm break na indi amanyiwa ni manandie uthio mwone mukuwe laita wa midterm break na maisio kama skulu maingi mamandikita makamea masio kana mbeza sio ndasi ya fees na indi aseme asia siana sithi ndene uthio mwomunini maneka o survive o baini onomato na lakini oyuku wa maibe mbeza sio ndasi ana sisioka ni mukuo monene wala hasia mweme watakana pena wedi wa kuongela ilobia kana mbeza ila asima iba ndene wa fisi na measia nema konekita munoki okwati maikule serikali kulikelela ndene na kumatethesia nikaenda maika koneke muno wesethia nema tona kwenda ya na kwikithia kana gesomo ni chende ya na manyiwe inge maina kola skulu thango ni akarato doctors threaten strike over CGH boss interdiction na ende CGH ni hospitali wa Coast General Teaching and Referral Hospital na ende usuwe wa Mombasa kila kinethi wepe mutumio mo kwetu wa Kibwana thukumandini wa serikali kana kwa obisi
wa constituency kana wa kiliombunge cha Mvita kila kitongowe ni Muyumbe Masud Machele ena miaka 50 na ili na wetekana no 90 sibitali no wa Coast Teaching and Referral Hospital ulawe Mombasa na adhibu pe rapture kana nena thina wa kubasuka kwa mwikiba umwe ndeni wa akili yake kana ndeni wa chongo chake na ende wete kana itina nunatiwe nethayu na ondo alama na murere sibitali mweta miasia kana anadilewe kutoa ndeni wa ICU kana intensive care unit bala au ala bine muno matwa wa masia kana nona selewe kutoa bu ni kwethana na ibete mbesa sionde balangilia na yomwe inaibiwe ni Muyumbe no wa Mvita Masud Machele na ende bewetekana kana nondu wa kulia kwetha aibete mbeza sionde manenda aibembeza sionde nikana ende wesethe ani wambe ya kushughulikiwa na measeki uni choke na atumie atiwe nethayo ngaliko ya sibitali nayo ya sibitali no wethitwe kwa ibinda ya samuno okonekete ne maundu ma witi kwithotana ndawa na kwithotana sindu cia witi bala me kwasia kana be kendo kikwitwa coil kila chalete kutethesia kwikwa uthinzi ula walete kwitha anaikiwe na ende coil isu niyo etanevo na kiuni chuke na atumie atiwa ne thayo na ende kumana na mondo asu Muyumbe no kwitwa Masud Machele nona ye governor wa county ya Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir kana ailete kwetha engaliko ya mwene nthi kana ethwe engaliko ya CEO ulononga meye sibitali ulo kwetwa Iqbal Kandwala na ende kuma na kiu CEO no kwetwa Iqbal Kandwala no nambie kuongamwea na ende ongamwea nicho matakitali mekwasia kana ni matona kutoa isia strike kana maandamano nundu wakiu mayasia kana sibitali osunu likilelo ne maundu maki uteti nicho kitumi ukonekite muno sune thango ni akaratu ya the Standard yes na ende Ngawa kana Russia war targets African recruits amid claims of exploitation. Ende nebethe tukwena ngewa mitandao ya mekumukanilie ndeni wa nombasi ya Mauvoo kondukwike badhukanyo na ene ndemba ine na niamo ene kwa ene ondo andwa mama kwa atiye kuoswa wa Kenya na ndisike badhukanyo ile mbetani ya Afrika kuwa kana maendete Russia kuthukuma kana kukwata mauyangi meke badhukanyo na ende itina maitoa ndeni wa kindokito wa combat kana kau maithi kukitea ya Russia then wakao wa Russia na then wakao wa Russia na Ukraine lao yuwe kwa mbe wa kilungu cha miaka 5 na indi embassy kana obisi wa nde ya Russia kwa Kenya ni wonekie wambe yosungia izese sia Mauvoo la sidhiro si umia Mauvoo yasi kana Mauvoo asuti mawo na izese sia Mauvoo siweta sindo ilaite sia sio na usungi ndeni wa mtandao wa X ula unaita wa Twitter na ndeni wa kiki no milile itina wa Minister wa Foreign Affairs kana Principal Secretary Mwandiki munene ndeni wa mubea wa Foreign Affairs kana monduma ndesi anza Korir Singoi kumbana na ambassador kana mungame wa ndhi ya Russia ko Kenya nikenda wise wa kwata udhu yuluwa Kenya alamenga liko ya Russia mande na kukitia kinoki etina wa Muyumbe wa Kikuyu na mutongo wala ingi mbungene nene Kimani Shungwa kwa siakana embassy ya Russia ila ye Kenya na embassy ya Kenya ila ye Russia kana obisi wa Kenya ula we Russia na obisi wa Russia ula we Kenya nimethitu maikwatia ni ya kosa Kenya kuthiko kitandeni wa kao usu na indi maundu asu no mande muthia wa kwatikana ni tukwethe atiku nengelelia Mauvoo number 5 kana thangoni ya katano court declines to stop 204 billion Safaricom sale. Kampuni wa Safaricom no kwenda kudhosia kana serikali ni kwenda kudhosia shares sia kilungu cha 15 yoloa yana then wa kampuni wa Safaricom kudhosia kampuni okwetwa Vodacom Group na indi shares isu
siethe wana silingi bilioni mana ana na ina katono itatu siamina kuthoua koti no leile kuungamia kwisila kwa justice kana musili wa makwani Lawrence Mugambi no leile ukuli wa kwamba kuungamia kana kila kita conservatory orders kwamba kuungamia udhosia wa shares isu kwa nanane kwa nilaito ito kotini lakini kwa nisundu namba kumwa utui niende na kwethukiwa na ende ulaye sikatite kotini eto wa Tony Gachoka na Frederick Ogola na ende mendane kenda wese ya neva ambako nenganwe utui kana siambe kuungamwa ayo kwa nisu yethukiwa lakini koti walea na ende kwa nisu ni kwethukiwa ya mina kwethukiwa utui wanenganwe na kuneto kunenga dhangu ni akarasu eletie ilangi wana mina kunengelelia kana Ali Hassan Joho Minister wa Mining Opio Wandai Minister wa Energy na ende CS Geoffrey Ruku wa maunduma udhukomi wa Mwenenthi na John Badi wa Kinando kana Treasury nimethi tuma ikoni na utoti onakutuika nima minister ndini wa serikali ya Kenya Kwanza na ende tuisonga namba idhangu nino ya The Standard. Court rejects bid to block KPC 106.3 billion stake sell. O tangi wasina mina kuwelezea udhosi wa shares ya kampuni wa Safaricom na indi koti bado kwisila Lawrence Mugambi ulani justice kana musili wa makwani no leile ukulio wa kwamba kuungamia kudhosia wa kampuni wa Kenya Pipeline Company kwa kilungu kwa kimanza cha shilingi bilioni ya na mwana thanthatu katono itatu kwani sije itwe kotini ni senator wa county ya Busia Okiya Mtata mwana ndo angele meke bathukanio na imenda abambe kunengano ya conservatory orders kana siambe kuungamwa wesethia sithoua na ende kwani subado ni ende ye ya dhala nitokutavia Matiang'i made Gusii Kingpin as opposition projects unity muthenya wa hiyo ando kana tongo imangaliko ya United Opposition kana ulei matongo wene Dr. Stephen Kalonzo Musyoka mutongo wa chama cha Wiper presidential candidate kana ulo kwetia kipila cha usumbe na chama cha Jubilee Frederick Matiang'i na mutongo wa chama cha DCP ulo munini wa Musumbe Rigathi Gachagua Eugene Wamalwa na tongoi ange meke bodokane ni matembe ngaliko sia Kisii na ngaliko sia Nyamira matapikite Kisii nemambie kwesela ngaliko sia Rift Valley mato isia ndambuka kondo kweke bodokane na ende mathi ngaliko sia Kisii then wa ombanosu ngaliko sia Kisii Fred Matiang'i olawa minister wa kisomo na wa interior na yu kwete kivila cha usumbe na chama keucha Jubilee na twekithiwe muneni wa mbaye ya Gusii kana mbaye ya Kisii na indi tongo ya nangende wa opposition kana olei ni munengi ya congratulations kana mukathi ya nondo wa kutuikithwa muneni wa chama kana wa mbaye su ya Kisii na Rigathi Gachagua no makulilie enende mbaye su ya Kisii kwethia ni maikithia kana Gachagua ni Gachagua kana Matiang'i ni wane wandai yako ngaliko sia Kisii nekenda wesethia na Gachagua no tono muthosi yako ngaliko sia Mount Kenya na indi atongo ya maise mende no kwatana indi mabe yethe kangu nzige sia kana nimethitwe matekwigwa na no ula ukogili kibebelo cha ulei kana katwika flag bearer mazende kana nimende na maunenania na indi ula makasa kwa ni we onthe makakwata mbau nikenda indi wesethia ni wokile kibebelo ki na ni wathi usindana na Musumbi Dr. William Ruto indi governor wa Trans Nzoia George Natembeya onake bo ndini wa umbano usu na indi ni nitwabika muthia wa ithangu yeu ya The Standard tulike yu thangu nene ya The Daily Nation nienda kwa kwambisia na ngewe no yiba
Ninengane tingawaya kwa opposition steps up pressure on Kenya Kwanza in Gusii tour. Isunengo kuelesia nenda kwamba kuelesia no what's killing Kenyans. Nichao kiende na kuwa Kenya. Na hindi kindu kimwe kila kende kiwetekana kana kwa no kuni kilichende kuwa Kenya ni kwithwa matakitali alatu na mo Kenya maibiki alatu elete kwitha twina mo manazi alatu na mo Kenya maibikie kwitha alatu na mo. Kwa mfano population ya Kenya kana Kenya OU ni milioni 48 twelete kwithwa twina matakitali ngili 307 maana tatu 900 na ili na twina matakitali ngili na maana ili 700 na ili twelete kwithwa twina matakitali ngili 307 twina matakitali ngili na manasi twelete kwitha twina ngili maana ile 801 maana na 700 na ili twina manasi ngili 480 maana thandatu 700 na ili twelete kwitha twina 281,000 kana ngili maana ile 881 twina ngili 800. Aya nikenda wesethia netwa kwata matakitali na manasi alama ile ite Kenya kila mwaka bailete kuandikwa matakitali ngili 3 na maana na lilika na intoto twina matakitali ngili na kila mwaka bailete kuandikwa ngili 3 na maana na sino ndo mwana kuandikwa matakitali meanondo meana kila mwaka manasi twilete kuandika ngili 200 kila mwaka lilika na twina manasi ngili 200 peke yake. Aya kindu kila kingi kiwetekana kikuwa Kenya muno ni Mauvoo then wa Mauvoo then wa science pe Mauvoo elike bathukanio kana pe Mauvoo category kana ngaliko elike bathukanio pe Mauvoo metawa infectious diseases kana Mauvoo alama kwata na pe Mauvoo angi metawa non communicable diseases alama takwata na ende wasisia ebindane ya miaka ne ya ngili omwe na miongo kenda na kiendo yani 1990s Mauvoo alama andu muno ni Mauvoo ala infectious kana alama kwata na Mauvoo ala infectious no ndo mona wa TB wa ndetema wa HIV Mauvoo mamuthembosu. Aya Mauvoo ala metawa NDCs kana non communicable diseases ni alama takwata na alama ni cancer, diabetes, pressure, Mauvoo mango na Mauvoo angimeke bathukanio tasu kwa miaka ondo yende na kuongeleka Mauvoo alama kwata na nimethitwe mateku wa ando ingi muno indi Mauvoo alama takwata na muno ala maumana na mekalele nimethitwe mayu wa ando muno Kenya ni kwithwa mwaka ni wa 1990 Mauvoo alama wa ando kilungu cha 15 mayala matono kwata niwa kilungu che 15 yolwa yana cha alama takwata na indi mwaka ni no wangilile kana mwaka ni wangilile 23 Mauvoo alama kwata na alama wando kilungu cha 15 yolwa yana mwaka ni wa 1990s umundi kana kilungu mwaka ni wa 2023 no miongwana yolwa yana mekuwando. Aya akanando kilungu cha miongwana yolwa yana kiwa wane Mauvoo asuma kwata na kilungu cha miongwana yolwa yana kiwa wane Mauvoo asuma kwata na so kila kikuwa na nyakana Mauvoo alama takwata na nimethitwe mayu nimethitwe mateku wandu Mauvoo alama kwata na nimethitwe mateku wandu muno Mauvoo alama kwata na ta HIV tuberculosis kana TB mdetemana Mauvoo angi asumethitwe mateku wandu muno lakini Mauvoo ala matakwata na cancer, diabetes, pressure Mauvoo mango na angimeke bathukanio ni maende na kuongeleka muno kwa rate ya kuwa Kenya na indi usune wetu weseli andu ni masisi ya lifestyle undu mekwikala Mauvoo ala moya na maundu meke bathukanio ni kenda indi wesethia ni maende ya kwikala healthy living kana kwikala mena uima wa mwili. Ithangu ni ya keli ni langi wana kuwalese nthini wa thangu ya The Standard. Crippled hospital is said to be grappling with a severe staff shortage, placing a heavy burden on the health workers.
ni ula hospitali wa Coast Teaching and General Teaching and Referral Hospital na indi ni yeleti langi wana kuwalesia yulua mtumia usio kutoke bwana miaka 50 na ili ulona atu hospitali aipawangilia na tina atu wanetha yu alama hospitali mayasi hapa ekendo kita naibo cha kuthukuma kila walete kwithiwa anatomiwa kuitwa na indi alama na mtu ita mayasi kana ni delay kana negligence niyo natumia ati wanethayo andi measia kana hospitali usu withitwe tena sindu cia kuyana cia uiti ranguni ya tuisonga nambe ranguni no ya the Daily Nation. Ditch Ruto opposition tells Kenyans. Muthenya wayo kwi atongo sina mina kuotavia Kalonzo Musyoka, Fred Matiang'i, Eugene Wamalwa, Peter Munya, Governor Natembea na Rigathi Gachagua pamoja atongo wengine mana ndingaliko siake si na Nyamira Fred Matiang'i atwikithwa spokesperson kana moneni wangaliko isu cia ambayo su yake si na indi matambete kuthikisi ni manesi lile Rift Valley kwa musumbi Dr. William Ruto manena na nende Bomet Town, Muloti, Chebole, Kaplong, Sotik, Kerenyo, Ikonge na indi mathi ku yanga legosia Kisii, Keroka, Birongo, Keumbu na Kisii Town ende masia mena mubango wone kwa mwenu cha musumbi Dr. William Ruto mwaka ni wankilile miongole na mwonza na kubetanga imwe ya metalatala ya musumbi Dr. William Ruto ila mekwasia kanati mesio kwa Kenya. Rangu ni arandatu pawe ngavana kuitwa Kimani wa Matangi ni gavana wa Kiambu pawe tina Council of Governors kananza ya mangavana ni nomba niye na asia ndikaenda kana mangavana maikaenda ndini wa bunge ya Senate kukulwa makuli olotumiwa ilo bya sia mwene ndi masia kana be maseneta anande no anza mesumethitwe maika kindukita wa extortion na harassment kana kwithwa mendo mapena na kumabingisa kumanya masia na ende masia maika enda amo bakabese ithe apena wewe no na nipeko naomba no na mass streamline siendo kana ma seo besiendo ondo maka thukomana na ende Kimani wa Matangi wewe na kutwika ni maana isema ikaenda ama gavana wene wentie na asia kindukita wa accountability ni individual issue kana ende kendo cha kwethwa mundu ikiku ni kendo cha mundu mbenena wene ukuthinthi ni wanza meso asongia makulio nza meso ya senator asongia makulio lo ndo tumete ilo bia sia mwene nthi wa Kiambu kiki ukaetina wa mangavana ile gavana wa Narok, Governor Patrick Ole Ntutu na Governor wa County ya Kitui Dr. Julius Makawa Malombe kubika mbunge nesu. Haya, tusonga na mbe usuni Kimani wa Matangi wene wendie idhanguni ino ya the Daily Nation ngewa ya muthia langu na ingelelia ndini wa idhanguni ya the Daily Nation. Grief and anger after boy collapses dies at school. Kwa Nakuru pe school omo weta wa Moi comprehensive school olawitha ndini wa city ya Nakuru pe kamwana kamwe ka mundu muko mwe kena miaka 14 kana nyuye breakfast kana kaya lewa kiokoni na kwamba no ka school ko so ne basket wa school no wa Moi comprehensive school konga legosia Nakuru etino webinda kana isawa byo itino webinda nyake akona wasimu ewa kamwana nikawa na ewa kamwana nikawa at the school na yethe ne ka sembo hospitali umwe wengale ko isusia Nakuru na ende ka sembo hospitali usu no na ndie na ati ya na itina ewa kamwana kake nikati one thayo na ende kati one thayo no na akonikie muno asia no kwenda aki na benge oilisi yekoka alimwama masia kana kamwana uka na akililia kailiu kabaloka ka faint kati one thayo pe alimwange mekwasia kana kamwana kauka na kuna kelele klasini na kai kuna kelele klasini kai kwa punishment kana ka kuna ni mwalimu na tina kati one thayo kwa unge wesuli nezo sende no tembea na ende ukunikili ni wende usonge wa kwatekana nitokotapia
Muthia wa kunikiliwa Mathanguni tawa Stephen Muema na no muthia wa kilungu cha amuka muthenyani wa umunthe ni mubiano ndu wa kucia isia twitha ningi kwa nari kwa mwe.